30-godišnjaci iz Karaševske i Lupačke općine okupili su se i sudjelovali na svetoj misi u crkvi Marijina Uznesenja u Karaševu, te molili za sebe i za sve one iz svoje generacije koje više nema. Svetu misu je predvodio župnik crkve, velečasni Đureć Katić, koji je njima poželio dug život, puno sreće i zdravlja. To nisu 2 godine, niti 7 dana, nego 70 godina. Istina, čovek godine što su prošle, nisu bile sve lepe godine. Bile se pomalko lepe, nisu bile sve radosne, bile se pomalko radosne, ali Gospod je uzdržao u životu i zdravlju. Se da proslavite, je mnogo koji su vaši ostaci, nisu više u ovom svijetu. Da molimo za ovo Gospodina Boga, da mi da snagu i zdravlje. Nakon svete mise, slavljenici su se uputili u zgradu zajedništva Hrvata, gdje su ih dočekali i pozdravili profesor Milja Radan, predsjednik ove krovne udruge, te vijećnici udruge Karaševske i Lupačke općine Đureć Hacegan, Nikušor Ivka, Marijan Miloš i Đureć Šera. Početak ovog običaja je počeo prije 6 godina. Prije 6 godine jedna generacija rekla mi bismo htjeli da se sastanemo. Te običaje da se sastane jedna generacija negdje, sad je prerastao u tradiciju. I sigurno suština jezgro ove tradicije je da vidimo kako je prošao život, da se obrnemo natrag. Da obrnemo jedan pogled natrag i da vidimo što je za nama. Što smo manuli, što smo napravili, što nije mi uteklo, što smo postigli, što ne smo postigli. Međutim, danas mladež ne poštuje općenito stare osobe, a to je zabrinjavajuća društvena pojava koja se može primijetiti u svim segmentima društva naše zajednice i ne samo, ističe u svom govoru profesor Milja Radan. Znate, neki put ne si smio staroga da uvrediš, ili bil tvoj stari, ili da ne kažeš hvaljen budišu što ti pro... I ono što je jako žalostno, ponavljam tu ideju, ta me muči mene, ne pripoznaju više ništa kod ovoj stari. Kao da ne su živjeli, kao da su oni ništa. Sve je ova nova generacija. Svaka im čast. I sigurno od njih se poviše čeka nego od nas. Jer mi smo napravili ono i onoliko koliko smo mogli. A oni da naprave pak ono koliko da mogu. Za dobar ugođaj uz ples i veselje na ritmovima naše izvorne glazbe pobrinula se formacija zajedništva Hrvata uz čuvenog pjevača Krčuna Muselina, dok su slavljenici u dobrom raspoloženju međusobno ispričali njihova životna iskustva i sjećanja na lijepe školske dane. Ovdje može biti svaka, tako rado, znamo će mlado, daj da ljubim tvoj lic mlado, tako rado, znamo će mlado, daj da ljubim tvoj lic mlado. Bilo je bolje kad smo bili mladi, sad je poteško da smo stari od sve strane, čopimo tiki ovamo, namo i... Ali, hvala Bogu, če smo stigli, da Bog svaki da stignu i da stignu ovdje da dođu kako smo došli mi, da se vesele, če gospodin Radan jako lepo pripravil. Jedan sastanak na 70 godine svi, 7 sela ovdje smo došli i
Svaka mu čast, je napravio nešto. Vidim će zgrada jako lijepa ovdje, nisam nikad bil unutra ovdje, ali ja sam bil prvi koji sam bil membru iz Lupaka u Hrvatskoj zajednici ovoj. I poslije to se podsepalo, stiglo a ne dobro bilo. Bilo je dobro od Karaševci da ostanemo svi na mjestu. Jeste dobro, je li bilo bolje u mladosti ili sad, kako je? Hvala Bogu, bilo dobro i u mladosti i sad. Sad imamo pomlogu nego što smo imali kad smo bile mlade. I što mislite, je dobro ova ideja da svi 70-godišnjaci da ju kupimo svake godine i da im priredamo ovako jedno veselje? Da, je jako lijepo i da se zastanu svi sela, da se znaju da su 7 sela Hrvati, kako se veli. Znači imamo 3 vodničana i jednu ravničanku, da? Kako bi mi bilo si dana? Je li bi bilo dobro? Bilo lepo, više lepo. Hvala da ste živi zdravi, če ste ni prihvatili. Kako je na 70 godine? Je li dobro, je li... Više dobro, da, ste živi najbolje. Stari, toliko je dobro. Pa ne ste stari. Zaludo, zabadao, ona je dobro sve. Ja sam gledala še pomladi da su ni bile vikali. A je li polepo u mladinji? Sigurno, pa da. Kako je bilo u mladinji? Je li bilo poteško nego u ova vremena? Svako jako, i ovako i onako, i svašta je. Pa ni dobro, tako ide, život je. I teškoće, i svašta je bilo. Primjer, što bi im bilo drago? Sve, i veselje, i jelo, i kako su ni primnuli lepo, kako su ni poštovali. Odviše lepo, što nismo... Znači, ideja ova, vim se sviđa ova ideja da svake godine persone koje 80 godina da ih primamo i da im činimo jedno veselje, da im priredamo jedno veselje. Je u redu? Ja sam htjela da ne dođem ovamo, nego selam svakomu da kažem da dođe će jako je lepo. Ugodna atmosfera, dobro raspoloženje i generacijsko druženje trajalo je sve do kasno u noć, a slavljenici su se složili da se ovakvi susreti trebaju što češće organizirati. Izmisli se ljudi nešto, u srcu se nadahije, a i što se ne oženi, bar malo kasnije.